Pulit ke East Jaintia Hills District, ke South tarik Nailur, layo abat ke Sumo MZ Not UAP, Arsan Riu, ke Badang Wan Mizoram Shillong, ke bakila suba bakakit ki Drok syakani ke Jylla. Bah J Myrom DSP Khliehriat nongialam ke Anti Narcotic Task Force, Ryngkat ke kynhun Pulit layo abat ketiga kali surokbah National Highway 6, kapor baje mynstep. Ryngkat sakhi satar katkum kaan ke bahap kyndon jangka NDPS ACT lakem yau Thangsiam Mawia Paite uterai jang kita Drok ki baulakit ketika kali layo kurup arpau teli ki sendok sabon ki bala tap ki Drok heroin ki bakia arspa san pu gram lakurup ru ikawe ke mobile phone bat kawe ke ATM Card jang ke Rural Bank Mizoram. Lakem niu breu bat lapen ngat haki kyndon jang ki an ki bayade bat kini kam khaii-tuh ya ki jingdi bapin king kle bat pin buat ki jing thokit kidang ya chaprang halor kani kam.